bakunzi ba Mwami TV, murabona ibi bintu ntabwo mwari mubimenyereye. Nabasuriye uyu ni umusaza Zempa. Amahoro y'Imana bane nawe mukomere cyane. Uyu ni umuntu nabasuriye, agiye kubibwira ababwire ibyo afite, kuko njye mbivuze mushobora kutabyumva, ariko amahoro y'Imana abakunzi ba Mwami TV babwire. Nitwa Ntare y'Intore itari intoragorano, nkaba umuzinyirizina umushumba Zempa. Turi kubaka inzu ndangamurage igamije gusigasira umurage nyarwanda, twegeranya ibikoresho by'abakurambere bagiye bakoresha mu buzima bwabo bwose. Turi kubaka rero uwo murage tugendeye uko bagiye babaho n'ibyo babayemo byose, biduhuriza hamwe mu buntu bwacu ndetse no guhamya ya ntego yacu y'ubumwe. Amahoro y'Imana. Iyi ni intango wampaye, iyi ntango. Amahoro y'Imana bakunze ba Mwami TV, murabona ko nabasimbukiye ndabagerera ahantu. Rwose murabona uyu ni umushumba Zempa, ni umushumba. Nanyarukiye mu karere ka Ruhango, Ibweramana bwa Murama. Ibweramana bwa Murama. Rwose murabona ntako ntagiza. Rwose natereye imisozi ndamanuka akuya karamanuka. Murabona ko nageze yanyarukize intango. Niba wakunze Mwami TV kora subscribe, ubundi Zempa ijambo rye asangize n'abandi, asangize n'abandi. Babwira abakunzi banjye uko ngiye nibere ku ntango Mwami TV. Mwami TV iraza kutubereka ibintu byinshi ku murage n'amateka, ku buryo muzamenya ibijyanye n'intango, kugarura intango mu intango y'ubumwe, ubumwe bw'Abanyarwanda, tukabagarura n'icyansi, tukabagarura n'igicaniro cy'ubumwe. Aha wanyiceze se? Aha ubwo nibanga, nibanga. Ubwo rero niba nawe ufite ibanga ryo kuri Mwami TV, ibi aha hantu bantegereje n'ahandi hantu ibare banga. Kurikira Mwami TV rero, aka nakagaruka rwose. Mwami TV kwisonga, babwire bakuri. Tuzajya no muri Rubona rwa Ntore, havuga igisakuzo ngo terera Rubona ubundi cyane kagira Imana. Nuvuga ni ibwami. Kubona ishyano ntabwo ari nkuko utareba mu cyumba cyawe. Umwana wawe yareba mu cyumba cyawe se? Ni ikambere. Ntabwo ari ukubona ishyano. Urengure wumve gusakuza. Igisa n'ikuzo. Riri aho ngaho. Niho uri bwumve gutera iyo Rubona rero rwa Ntosho. Barasubiza ngo buriri bw'umwami habaye abami. Ni hano ubwo buriri buri kambere kuri Rubona rwa Ntosho. Ubwo rero bakunzi bacu nkubite na nkubi ni muri Ruhango rwa Nangingare, muri Bweramana. buriya Ruhango ni igihango mu Rwanda. Ako cya Ruhango koko, Ruhango ni igihango. Abantu ba Ruhango rwose murakomeye. Noneho rero Nkubi, hari na Nkubi ya Bukumba idakangwa n'umusore n'uwasomye barasomana. Ni impamo ya Rusengo. Ngo yakanze Rutenderi. Ikanze Rutenderi yigoreje ubusa. Hahise Habimana Rusengo izirangaza imbere. None se urambwiye ngo haturi ngo ni muri Bweramana bwa Murama. Bigendajoro bya Murama. None se hahandi ngunda yanyuze, dufite n'igitwe. Hahandi ngunda yanyuze bwa Gitisi na Nyamagana. Uraho na Cacana yacikiye urupfu. None se iyo Rubona uri kumbwira ni rya bimba rya Ntuza? Ryo ni iryirage rya Gihanga rya Ntosho. Wari Ntosho ni Rubona ruboneshereza bene irage bene Imana, kagira Imana. Amahoro y'Imana kubera kwara. Kurikira Mwami TV, ukore subscribe. Mwami TV ukore subscribe. Urakoze. Ukore subscribe. Noneho ukore share. Bahabandi bavuga ngo babwira mugenzi wawe ngo urasaba Imana. Sangizanya. Ni gahunda yo gusangizanya. No gusangiza ibiganiro. Nkuko nanjye wasangira no gusangizanya. Basangizanye babwire umurage wacu umurage wacu ni ijambo. Ijambo ryacu riduhe ijambo. Dukora imbere kandi umurava dutere imbere. Umurage wacu ni ijambo.
umurage ni ijambo. amahoro y'Imana akunze Nkange TV. Amahoro. Umutagara umva ndakurahiye umuntu ushinze YouTube channel ni gute hano ntahaje mwamiti ndaje naba ndumu uretse wowe ni hano mba ndi mu bicumbi. Mu bicumbi hano niho nterekerera abakuru. Iyi ni isoko twinjiyemo. Ariko nyine kubera ngiye bimazemo imyaka kandi urabizi ko